ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rutende bashyiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya gatatu gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, akomeje kugenda birindwano zikomeye hagati y'umutwe w'izasarambwe ndetse n'igisirikare cya leta FRDC. Turaza kubabwira ko kugeza ubu ngo hari amakuru mashya aje aho igisirikare cy'u Burundi gitanze igisubizo kubyo kiri gushinjwa na M23, aho kugeza ubu bamaze gushyira ukuri hanze kubikomeje kugenda biba n'ubutumwa bukomeye bwatanzwe na Brigadier General Gaspard Baratuza. Uyu rero akaba amaze gutangaza ibikomeye nyuma y'uko M23 igize ibyitangaza muri amakuru. Kandi turababwira ko uwitwa General Vyamungu ndetse na Lieutenant Colonel Wiringoma ni bamwe mu ofisiye bamaze igihe bafunzwe n'amakenga. Tureba impamvu batawe mu minwe ndetse n'ivyo bagirizwa. Reka duhere rero kubijyanye n'ivyo M23 ishinja Igisoda cy'u Burundi. Tugaruke tureba icyo u Burundi bumaze gusubiza. Ni nyuma y'uko M23 ishinje FARDC kwica abaturage benshi ikoresheje za drone. Nibyo rero tugiye kugarukaho banywanyi ko dukurikiye bwa mbere turaba munsi ya video fyonde sabone maze wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira nga vyibanda cyane ku mutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turatangura tubabwira ko umutwe wa AFC uri gushinja ingabo za leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ko bakomeje kuba babarasa mu buryo budasanzwe. Uyu mutwe urashinja ingabo za leta bahanganye ko mu ijoro ryo kuwa gatatu rikira kuwa kane bakoresheje drone n'indege z'intambara zirasa mu bice bituwe n'abaturage muri territoire ya Rucuru na Robero muri Kivu y'Amajyaruguru, ko ibyo bitero byatwaye ubuzima bw'abasivili benshi abandi nabo barahunga. Mu kwerekana ishusho y'ibyabaye, umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yagaragaje amafoto y'inzu zangirikiye muri ibyo bitero, avuga ko bizakozwe n'ingabo za leta nabo bafatanya. BBC yabajije uruhande rw'ingabo za leta kuri ibi ruregwa. M23 ntacyo yarusubije. Abasasanguzi bamwe bo bakemeza ko ibivugwa bahereye ku mafoto yatangajwe, bavuga ko ibisasu bya drone cyangwa se indege za gisirikare bitasiga inzu zubakishije ibiti, imbingo, ivyondo n'amabati uko zangijwe. Bimwe mu binyamakuru byo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa byo byavuze ko izo ndege zarashe kuri zimwe mu nzu zubakiwemo izibikwamo ibikoresho bya gisirikare za M23. Gusa ntabwo twabashije kugenzura niba bivugwa n'ibinyamakuru ari ukuri. M23 yo ivuga ko ibitero nk'ibi bitegurirwa ku biro by'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo biri mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Bujumbura mu Burundi. Mu itangazo ry'umuvugizi wayo AFC irenzaho ko imbere y'uko ivyo bitero bitwara ubuzima bw'abaturage isanga hagomba kugira icyo bakora kugira ngo barengere banakorora ubuzima bw'inzirakarengane. Bamwe ubwo ubutumwa babona ko busobanuye ko M23 igiye gutera umujyi wa Uvira wiriwemo umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo ahagenzurwa na leta kuva AFC yafata igisagara cya Bukavu. Mu kwezi guheze abarwanyi b'23 bafashe agace kanzibira mu territoire ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano n'ingabo za leta yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bava mu byabo barahunga nk'uko byavuzwe na societe civile yo muri ibi bice. Izi mpande zombi zimaze amezi zigerageza kugera ku masezerano y'amahoro y'Doha muri Qatar, ariko kugeza ubu ntibirashoboka. Buri ruhande rukomeza gushinja urundi kurenga ku gahenge kumvikanyweho rugatera agace kagenzurwa n'urundi. Mossad Boris, intumwa nkuru ya Perezida Donald Trump kuri Afrika, iravuga ko kugira ngo amasezerano y'amahoro agerweho hagomba kubanza gushyirwaho ingamba zo kugirana icyizere hagati y'impande zombi kugira ngo zibone gutangira gukemura impamvu muzi w'aya makimbirane. Akaba ari ibikomeje kugenda kandi bigaragara
kuko amahoro n'ituze bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye muri aka gace. Hagati aho rero igisirikare cy'u Burundi cyagize icyo gisubiza ku bamaze gushinjwa na M23, aho umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuze yavuze ko ibyo umutwe witwaje intwaro w'Amakuru urwanya ubutegetsi bwa Kongo ubashinja ari ibinyoma. N'ubutumwa Brigadier General Gaspard yatambukije ku rubuga rwa X, aho rero ku munsi wo kuwa kane ku igenekerezo rya 2 Gitugutu 2025 yatanze inyishu ku biriko biragenda bivugwa. Muri ubwo butumwa yavuze ko M23 ishinja igisirikare cyabo ibinyoma igamije guhuma amaso amahanga mu rwego rwo kugira ngo igere ku migambi yayo. Yagize ati ibyo M23 dushinja byo gukoresha drone turasa ku baturage ni ibinyoma byambaye ubusa, irashaka guhuma amaso amahanga kugira ngo imigambi yayo iri gutegura iyigereho. Ni nyuma yuko uyu mutwe wa M23 ugize umaze iminsi ushinja ingabo z'u Burundi kugaba ibitero ukoresheje amadrone mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, harimo n'ibyo baheruka kugaba mu mikenke no mu nkengero zaho mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi. Ku igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icyenda uyu mwaka drone zagabye ibitero mu duce twa mikenke muri secteur ya Intobwe mu territoire ya Warungu zisenya amazu agera kuri 4 nk'uko bigaragara. Amashusho abigaragaza yerekana amazu 3 yasenyutse yika hasi mu gihe indi imwe yasenyutse igikuta kimwe, ariko byavuzwe ko nta bantu bari bayirimo. ni nyuma yuko abari bahunze kubera ibitero bya Wazarendo. Ku munsi wo kuwa kane nibwo M23 yashinje igisirikare cy'u Burundi kugaba ibitero muri territoire ya Rucuru na Rubero bigasenya imihana y'abaturage. Ni mu gihe kandi ibitero bya Sukhoi 25 na za drone byagabwe inzibira mu territoire ya Warungu kuwa mbere w'iki cyumweru turimo. Uyu mutwe rero kaba ukomeje imirwano ikomeye nkuko bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa. Biravugwa ko kuri imirwano ikomeye ishobora kuza gutuma byinshi byangirika, ubuzima bukongera bugahagarara muri bice nkuko bimaze igihe byibonekeza. Reka tujye kuri page ikomeye igaragaza uburyo ki abakomando bakomeye barimo uwitwa General Bizamungu na Lieutenant Colonel Wiringoma abarimo bamwe bamaze iminsi bafunzwe na General Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa AFC M23. General Major Sultan Emmanuel Makenga amaze iminsi afunga bamwe mu basirikare bakuru ayoboye kubera ibyaha bitandukanye bagiye bakorera mu duce uriya mutwe ugenzura. Ni ibyaha byiganjemo gusahura ndetse no gukora ubucuruzi butemewe bwiganjemo ubw'amabuye y'agaciro. Abahamwe bagahabwa igifungo gito barimo abasirikare basanzwe bazwi muri M23 ndetse n'abavandimwe ba Makenga n'umuvandimwe wa Makenga. Africa Intelligence, kinyamakuru cinjiriye inkuru zikomeye za Politique, kiravuga ko mu bahawe umwe niwe harimo General Sultan Emmanuel Makenga, harimo uwari umuyobozi w'ingabo za M23 mu gisagara cya Goma Colonel Jimmy Nzamuye umaze igihe gito afunguwe. Uyu ngo mbere yo gutabwa muri yombi akajya gufungirwa icanzo yakekwagaho gukoresha umwanya afite mu kwigwizaho ubukire ku gitigira intangere. Nyuma yo kurekurwa General Makenga ese amuvana ku nshingano zo kuyobora ingabo muri Goma amugira ushinzwe gutegura ibikorwa mu karere ka kabiri ka gisirikare igakorera muri territoire ya Masisi. Amakuru kandi anavuga ko mu kwezi gushize kw'icyenda General de Brigade Bernard Mahesha Vyamungu usanzwe ari umugaba mukuru uhungirije w'ingabo za M23 ushinzwe ibikorwa by'ubutasi nawe yamaze icyumweru afunze. Umwanzuro kumufunga bivugwa ko wafashwe na komisiyo ibishinzwe imyitwarire muri M23. Vyamungu ngo yarakurikiranwe gufata no kugurisha inzu 7 zo mu bwoko bwavira zahoze ari za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi aravuga ko General Makenga akomeje gukurikiranira hafi amakimbirane ashingiye ku butaka avugwamo Bizamungu, ari nako akurikirana hafi dosiye ya Bazile Bashingwa ukuriye ubutasi muri Goma uvugwaho kuyobora agatsiko k'abajura biba imodoka mu gisagara cya Goma na Bukavu bakajya kuzigurisha mu gihugu cya Uganda. Undi mu bamaze igihe bafunzwe kandi
nkuko Africa Intelligence bivuga harimo Ibrahim Makenga usanzwe ari umuvandimwe wa General Sultan Makenga. Uyu mugabo asanzwe ari umuyobozi wungirije w'urwego rushinzwe umutekano n'ubutasi DCR mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. We ngo yarafungiwe ibyaha birimo ruswa no kwigwizaho umutungo. Nyuma yo gufungurwa ngo yasubiye mu nshingano ze bitandukanye na Manzi Musonerwa wari ukuriye wari umukuriye we watawe muri yombi akanafungwa akurikiranwe gukora ubucuruzi bw'imodoka zibwe. Manzi usanzwe ari murumuna wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Bahati Musanga Erasto nyuma yo kurekurwa yise yoherezwa kuyobora muri Masisi. Abishoye mu bucuruzi bwa zahabu nabo barafunzwe nkuko amakuru atugira bigaragaza. Mu basirikare bakuru ba M23 bafunzwe kandi harimo aho bivugwa ko bazize gucuruza amabuye y'agaciro nyuma gato y'uko M23 yari imaze kwigarurira igisagara cya Bukavu. Benshi muri aya mabuye bivugwa ko arayo yasahuwe muri uriya mujyi wa mbere mu munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Barimo umuvugizi w'igisirikare cya AFC Lieutenant Colonel Wiringoma mu mpera za Nyakanga uyu mwaka yafunzwe ibyumweru bitatu ku itegeko rya General Makenga. Uyu ngo yaziraga gukora ubucuruzi butemewe bwa zahabu bivugwa ko yasahuwe i Bukavu. Colonel Julien Mahano Baratuje usanzwe ari umuyobozi wungirije w'ubutasi bwa M23 we ngo yakozweho iperereza akekwaho ruswa no gukorana ubucuruzi bwa zahabu n'abashoramari b'Abashinwa. Uyu ngo nubwo yashoboye kuguma mu nshingano ze byarangiye yimuwe yoherezwa kujya gukorera muri teritwari ya Masisi. Ni mugero abo ofisiye nabo bandi bari gufungwa harimo ofisiye witwa François Kazarama we ngo ufungiye icanzo azira kuba yarishe umuntu wabaga mu nzu ye iherereye mu gisagara cya Bukavu. General Makenga akomeje gucisha akanyafu kubyegera bye mu gihe akunze kumvikana anenga cyane imigirire mibi irimo ruswa, ubujura no kunyereza umutungo bikorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zimwe mu mpamvu zigaragara nk'izatumye ahitamo gufata imbunda akabarwanya bikaba rero bikomeje kugenda bigaragara ko kuri ubu rugamba rukomeye rurakomeje kandi ibikorwa bya gisirikare biri kugenda bikorwa muri discipline yo kugitigira intangere. Banywanyi reka dusoreze ngaha, niba ari ubwa mbere dukurikiye Tous ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha. Hasta la vista.